tun cuma kanan ho le tur hi ama khan video te po karon siam to a karon upload to a zoron khowela chuan an mani aya lar hi anom to me olawang ti tur khopani e media lama te po kan soi na sakhop maya Facebook lama khanin an reels te an video te le thalak rang rang an da kha bau ta vek mai ni khami wang khan media lama te po kanin rin siaka chutiang khatiang chu niang ti in kanin soi siak ani khami kha media ani na lai poni media ani to chuanin dot thuleng poni ta se thutak poni ta se negative comment poni ta se la positive comment poni ta se la social media ani na hrim hrim wang khanin a huam tel vek ani ti kha kan hriat tlan atan a thani ti chuan khami Facebook page te ne enge Facebook page lo hianin IG ate hianin IG a chuan ka chiang chi lawa amero chu mizoram anga chuan social media kan ti kan en tamber thalak te po kan en tamber hi YouTube ti lawa media kan en tam chu Facebook page hi ni an thalak te an video te kan putami lo maya khami wang khanin anin thena nianga ti khopin kan soi ni duata le duati le duata isakale Margaret an lar hem khop mai tunang laya tak phei chonin an lar le zual ani ti chuan tuna hianin an thalak an delete chan tele an thalak bo na chan te kha hei kanan chau le dona hemi an thalak om to lo na chan Facebook page an thalak an delete na chan te hi heta comment hi kan chiaranga heavy comment kan chiar ma lok hianin social media lama kan lo comment na te negative comment te ponianga positive comment te ponianga a thalam panga soite a chelam panga soite khatiang zong kha than ka thian an tha thiam lo mani chu ti tur khop khanin heta hian thu post kha aron om vele ani hemi thu post hian aron soi chiang khop maya media hi a huam hi zau ti hriat tur ani viewers te po khanin kan hriat tlan vek ata na tha hi hemi kan chiar phatanga ti chuanin hemi kan chiar zo hianin tuna Facebook lama anin pholan na an delete na chan te po kha kan chiar chho le ang mol deuh hi an tam ti in a thu pui hen ran manga mitam tak la chak emo ti mai turin hrengai lo le boi pui mi lo po in hriat lo thei lo khopa tamin social media lama anin show a mi hriat te an hloreng buka hetiang ani chuan an lan tam na social media an chanchin alang tam ngei don negative le positive po chu hriat tur a che zong sei le tha zong sei mizo mi paten an post wanga mizo mi pate an va pa lo ti le tong thei ta ti na ani chuang lo khovel kal phung mani chutianga la an lak don phei chuan khovel ram sang mi pa te hi an tong thein an boi pui a ho fe zok ti na niang social media an tama soyan hlo ani mai adik terao media hian a huam zau kan ti to kha social na te a thalam panga soite tin a soitu te ho zong te po ma ni le ma ni mo media lama media social tu te zong po kha anin soi let thei kan ka thiam karing milar tak chanchin kan soya a chezong pon kan soi khang a soi tu te ho te po kha a thazong ten a chezong pon anin comment le thei vek ani tron na khanin nei thei vek chu social media in recycle dan ani social media kalkul dan ani khatiang kha khovel hianin khovel a hian om top khatiang tong kam kamo heta po hianin khovel kal phung ani hati hi adik cheni chumi wang chon heta po hian mi pa te hi an tong thein an boi pui a ho fe zok ti na ni anga ti hi ram dang te po hi hei social media chon kan tang thonga in soi seran nga kho maya social media a chonin ram sang a hian kal taila milar te po nianga hei mun lar tak mun ming lar tak te po nianga khatiang te po kha media kan seng lu chonin khatiang thau kha ni a then chonin a che zongin kan soinga mun ming lar tak te yom ta sela
moi tak te pom ta sila then ka chuan an fak lu banga then ka chuan a khai ti to kan omang kha kha media ina a kentel khovel kal phung ti kan thatlang no nia hetianga soidu lo chuan mi hriat tam tura social media in pholan tam lo mai tur khoirama po ni se mi in troll le kang zonga soita tam lo thei lo mi chia chau ti tur po ani chung hek lo hetianga mi troll vel wanga mizomi patong thei chu ti khati in ti don ani chuan in ngai san sap le korean mi pa ho te khi belgium phot te u ale tam takin trong thei boi pui ho ani vekani an ni vek hi tin aron posa hei chu di khop mai sap le vai sap le vai korean ti vek ngo vai in khovel puma an ni vek hei chu mo media ni to chuan hetiang in soi se na te in soi sep in tron na te engkim ka tiang ka a om veka sapa te pei chuan hei footballer te po an soi na sa ni footballer te zai thiam te i enge mihring azon na konga mi ho sa thlengin kan soi karing media chuan khatiang kha khovelina akal phung khovel kal phung kha ani ve ta hrim hima khatiang khanin in soi sel na in troll na khoi muna po a om vek ani ram sang a om vek ani i a mei pa in kan soi vek chu media ina a kentel ani pakhat hi kan chia le lokanga social media an pania anin mu tam le in soi sela IG a an thala kan delete ve a anin unfollow ti mai maya in lo boi le a om ngai na po in shia tir lo hun thol anin siam dun ve zo kani kha mizoram mi pui ho hi kan han bol ve le mai maya nge o antia min bol phuan le lok ani hi kan boina a ho anti ve e mani e tin aran se bokani kha kha chu an mani na khatianga min fe lo ne te kha chu thuran ni ro sa o po ni sela e IG a po ni ta sela khoi pe cha po ni ta sela an mani lan na media an lan na kha delete remove ani veka chonin anin unfollow na te po kha kan thaklang thawa kha te po kha kan soi na sa ni ti chonin a top bertan social media page an photo te an thalak te an video te po kha delete an ni na chan an delete chan heta hianin comment na ran so hi kan chia lokang asai lo isaka hi ISL player ani a tournament khel a hun le don to wangin phaya achuga ngai to sia akap khel na ho tu lampang ngen na wangin an video zong a delete ani margarita nen hian anin chan lo o ti in ti khana ran soi ni isaka le margaret an valar isaka hi ISL player ni wangin hetaran soi dan chuan anin khelna kalahun le to a chuta kalahun le to wang chuanin hemi social media lama anin phaulan na zong an delete an remove ani an mani po anin unfollow ti thleng khanin aron soi ti kan ria media lama khatiang kha heta aron soi ani a amero chu heta comment hi mithan kha chuan an oi chia lo ni an oi chia lo wa anin thene ti na ni lovin mo heta comment nei na aron soi dan chuan isaki ISL player ani tournament khela hun to wangin phaya chuklak hun to sia an club how to ten an ngen na wangin hetiang video te le an thalak lan na zong kha delete turin an remove ti ani tia aron soina aron comment na khani hei hi mithan ka chonin kan lo oi le chi alo boka khati te kha media ken tela ngai ang o eng poni se an lar ti kan ria tin mitam tak an fans ten in chen lo turin duwa anin chen po hi arinom che lo ni hetiang ang chi a chon mo mero chu tuna loin chen tak don ta sela media an thlak hi chu anon remove karing lem lowa remove don thoma se mung changa
unremove kha arin om zo kani voile khata unremove thui kha chu arin om chia lo deu ni ti kha kami mal ngai da ni chu ti chuan hemi social media lama an thalak te an video te pon yang chu aron delete chan te an pe cha te po anin unfollow na chan te kami ka heta ron soi hi kan oi zong te ni em nge kan oi vak lem lo ti kha comment lama kan oi soi tlang le thau do nia